You are welcome, welcome, welcome to KAC. Welcome to KAC, Kwaluseni Alliance Church. Amen. Ngicela ke bathandekayo sibuyele esifundweni sethu attack conquer. Hlasela ncoba. Lena ke yimbi lebambene yamandla lamabili. Emandla ekukhanya nemandla ebumnyama. Emandla simakatse nemandla alomelene nasimakatse. Sitawufunza ke the first two verses, verse number 10 kuya verse number 11 kulo basefeso. Ngicela ke usifunzele ngenxa yokubamba isikhathi. Kwekugcina gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Hlomani tonke tikhali taNkulunkulu. Khona nitewuba nemandla ekumelana nebucili baSathane. Kwekugcina gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Hlomani tonke tikhali taNkulunkulu. Khona nitawuba nemandla kumelana nebucili baSathane. Lo verse 12 ke ngisesigcina kuye. Ngobe asilwi nebantfu kodwa Mani ke asilwi nebantfu. Tshela makhelwane, simakhelwane asilwi nebantfu. So ungangibuki kabi makhelwane. Angisho ukuthi makhelwane ngibuka kabi. So nawuphuma uhamba la uhamba khona yathi lokuthi nawubona umuntu akasiso sitha sakho awulwi naye. Ngoba lo muntu noma ngabe kuthiwa mubi kangakanani sengikhuluma ngelo bubi ngalesimilo sakhe. Akatendi wena awulwi naye. Ulwa nani? Qhubeka ukucedzele ke sisi. ngobe asilwi nebantfu kodwa silwa netikhulu temimoya. Tikhulu temimoya. 2 Nemandla. Nebabusi bendalo yalobumnyama. Nebabusi bendalo yalobu bumnyama. Nansi kulombuso webumnyama. Yes. Nemabutfo abomoya lababi. Ima host of spiritual wickedness. Laba kuphi ke? Labasemkhatsini. Sitawubuye sesiyabuya ke la ekuhlomeni tikhali. Bengifuna usisithi sendlule kuloku masinyane. Bathandekayo. Ngeke sibuyele kuloku lesikhulumile evikini leliphelile ngenxa yesikhathi sifuna kugijimela phambili. Labanye labahlolile badadisha imibhalo base bayabhala ngekumbulelwa uNkulunkulu ukuthi lokhu kusho ukuthini ngelanguage lesitawuyiva. Ngoba inshumayelo sithatha lokhu uNkulunkulu akwembulako sikulethe kubantu baNkulunkulu ngendlela levakalako. Labatawukhona kuyiconza kuze kutawuba side endleleni. Bathathu laba lababhalile lengifisa kusummarize lokhu labakhulumile before sibuke ukuthi silwa njani. Uthi lomunye kule lesilwa nako lama principalities powers emandla babusi tikhulu nako konke lokho. Uthi lolo hamba phambili ngulolo kuthiwa usikhulu sekuhlubuka, prince of rebellion. Lokho ngisathane uhola lamabutho. Ngoba sakhuluma evikini eliphelile abengilozi yokukhanya ahamba phambili. Kwaze kwatholakala bube enhlitweni yakhe
waseNkulunkulu uyamlahla nakamlahla wacembuka netingelozi letinema rank kulethi ingelozi letinema rank lehla nato wehla na 1/3 1 kulokuthathu tahamba naye kunetikhulu ke kunemandla kunebabusi kunayo yonke lento lesikhuluma ngayo but lo munye uthi kungithinta ngani mina lokho kufuneka kube khona lokuthinta mina kuze ngikhona kulwa kahle ngiye phambili lalabathathu lengibathandzako ngiyasummarize kubo uthi ke la ngaphasi kwalo sathane kunetikhulu tabo devil leti firecast nawufunza umbhalo yawe wabuka nangabe uyawufunza umbhalo ukhulunya ngabo behemoth nabo leviathan tikhulu leto part of lalaba besenior uma behla balahlwe ezulwini kunema princes tikhulu leti sebenta ti assigned to ema elements njengasemandini kunetikhulu tasemandini ema marine spirits kunetikhulu letisemoyeni letilwa emimoyeni njalo sikhumbula uma Daniel athandaza ingelosi yaNkulunkulu yaletha impendulo wasinaka iletha impendulo the prince of Persia sikhulu sase Asia samelana nengelosi leletha impendulo tikhulu leti assigned emimoyeni tiyasebenza emimoyeni kunetikhulu tasemhlabeni on earth kunetikhulu emlilweni njalo nasikhumbula kahle uma ulethwa umlilo kushiswa iminikelo le etabanekelini ngesikhathi sabo Eli siyakhumbula madodana akhe asaletha strange fire but ofshisa ngawo kwakungesiyo umlilo waNkulunkulu kunetikhulu letisebenzako ngule domain noma la kufune sathi khona ukuthi uma sithi kuyaliwa kunema battle of the forces sikhuluma ukuthi kuna le ndalo lekhona nemandla lehla abasemhlabeni ahleti kuma strategic positions kuyaliwa nako lesikhuluma ngakho lona waAgrippa uphinze endlule abese yena uthi kunema orders latside ukuthi njengase empini uma ukhuluma ngemilitary kunama rank la khona kunabo yini bo superintendent noma kunani kunabo ma captain kunani nabo private kunani nani kunale rank kunema order uthi ke lona akakhulumako kunema order la ngu9 yena ndlela la embuleleka ngayo ngukhanze lokho secishe kuyeta kithi lokho sibonisa ukuthi mbamba silwa nani yekuqala iorder ya Beelzebub ukuwafunza ngaBeelzebub eBhayibhelini lena ikhuluma ngani umfundisi the other day nakakhuluma ngaHamani kuthi Hamani ngilolo banga ini confusion uyamkhumbula Mose leli gama lakhe liphethe lokho lo Beelzebub ungilona lo wenta usibantu bakhonta eThixo usinake fika akhanze abantu bakhonta uNkulunkulu afune kufaka esikhaleni false gods kuze abantu bakhonde lokho uyamangala labanye babathatha igodo bathi naNkulunkulu wethu bakwenda bakaIsrayeli uma Mose akhuphuke lenzabeni uNkulunkulu bathi hey Aaron lo Mose leona losikhiphile asambone unyamalele ngeke thina solo simele stage ikhumbi lengafiki ibhasi lengafiki asimart lo sokuphi loyo sifuna uNkulunkulu thina manje lesitamkhonda bamphocelela wathi bisani igolide bisani lokhu wakha igolden calf base bathi nangu uNkulunkulu wethu wasikhipha eGibhithe uyakubona lokho kwakuba influencewa ngulo uNkulunkulu lo wekukhonta Thixo akugcinanga lapho you can go out through imati isikhathi nekuphila kwabantu emhlabeni bantu abakhona ukuhlala ngaphandle kwesithixwana dzite labatawusikhonda bathi nangu uNkulunkulu wethu lesimkhondako whether kuyi-artifact letsite labayibekako nangu uNkulunkulu wethu bakhonta tinkomo bakhonta ini bakhonta lokhu nawe uyati come closer home kuthi kukhontwa ini
emakhaya uma ngabe ungumuntu uphaca unganaye Jesu uyakhontwa abantu kunabo uNkulunkulu wanabakhona. Ngiyakhumbula uma ngiphenduka lemuva kubo 1981 82 ngiyafika ekhaya kithi la ngitalwa khona mina ngakhanza babe wami ngifika le weekend ngisengakachazi ukuthi sengiyakholwa ku 1981 ngiyakhumbula nangifika ngikhanza ekhaya kwakutiwe tobethelwa kanzi kunemhlatshelo lowentiwe kuhlatshelwe emadlodi angikhulumi ngalawa kini emadlodi ngikhuluma ngalawa kithi so nginelungelo lokukhuluma ngawo. So ke uma bathi ke kwente kanjalo kwakunemnaketho lomkhulu umnaketho uyamathi the second born abesasakhele ekhaya ngiyefika ke ngikhanza ukuthi ngifika kulesihlanu lento vele kulungisiwe emgcibelo kuvukelwa khona uyaqala kuyachapha kwentiwa yonke lento lese kuyahlatshelwa emadlodi. Then in my heart ngathi lapha ke angisangenelani nalokho ngiba sengilethe ithixo lethi ngacela ngaya kubabe ngathi babe kunento leseyendeke empilweni yami lele seyendeke empilweni yami ayisangivumeli ukuthi ngihlanganyele nemadlodi ngiyacela ukuthi ngingasangeni kuloku lokwentekako. Umnakethu lomdzala wathi yeyi msakudlala ngathi nathi siyakholwa lapha nathi siphambili lemasontweni asikhona khona usho ukuthini uma nathi siyayenda lento le ngathi mina ngiyacela cha umuntu omdzala wangivela ke wathi no ngeke ngikufake lento le kwendewa kwaphela. Oh what joy that I had in my heart kuthi sengicalile kukhomba ukuthi angisahlanganyele kuloko kunabo uNkulunkulu bayakhonda emadlodi labanye bayakhonda nazo simo sesishubile kuthiwa labaphasi bakufulathele akubuya imbuti lemhlophe lenjani kuhlatshwa kube nje bayakwenta abantu labanye bakwenta basemasontweni ngemandla ebumnyama ngilisho ligcwala umlomo Beelzebub idolatry. Uma fike Efesos Paul ashumayela ukhanza litempeli to the unknown God uNkulunkulu ongatiwe osike ngiyanibona nibantu laba religious labakhonta kunaba ningi boNkulunkulu la Efeso namuhla ngidonitshela lo uNkulunkulu ongadiwa singibani wase ungena ngelinceba waba introducer uNkulunkulu sibili igama lenkosi malibonga kunabo uNkulunkulu Python spirits of lying ukhanze umuntu sekulula kucamba emanga lo munye ngumzalwane keje manga akafuni ukukhwesha nalapho kungakadzinge kukhona kepha vele ngikula kudzinga khona emanga kude emanga ladzingekile absolutely nothing. Umbhalo uthi sathana nakakhuluma emanga ukhuluma ilanguage yakhe but itsine sibantwana bakaNkulunkulu asingene emangeni noma ungangena ekoneni lelinjani lokumcoka ukuthi osiyetha neliqiniso ingosi ithi uyawulata iliqiniso nalo liyabise lenta njani na liyakhulula khuluma iliqiniso lokukhwacekhwacela nekukhwacekhwacela bese uthi let me save face ngisinzise ugogo lwami but awuthini bantu nabangibona ukuthi nami sokwendeke nje bese usho ucamba camba emanga ngulapho lo muba thatha khona ifoothold bese uyangena ngamthola uma ukhumbula Jesu nakhulumako uthi ngibone sathana ehle ezulwini yabona mos kepha uthi he has got nothing in me akesabi because wabamba emangana wawamukela wawakhuluma you compromise iposition yakho so utawubisa uyangena utawulwa uthini kanti so tainted nawe khuluma liqiniso uthi kule order lekhona kune order yaBeliali ngema inventors of evil labo labakha luzungu bakhe emacebo ngebubi baplanela lokho nje kuphela evikini eliphelile ngathinza kancane kuEzekiel 11
na amoya kaNkulunkulu amthatha lo mprofeti ambeka ku East Gate yaseTemple wathi emehlo amavuleka kwathiwa nakhe amadoda la 25 lamadoda la uyawabona ngiwo la Khaluzungu ngiwo lathi leli dolobha leli libhodo labantu labakhona abagatshelwe bafaka ebhodweni kunebantu labandala umsebenzi loyo they are all out bathunywa nguSathane kubona ukuthi abantu baNkulunkulu bangayiphambili nababona abantu baNkulunkulu yinto egatshelwa ifakwe ebhodweni uthi moya kaNkulunkulu profeta against this man uthi ngathi nasa profeta wasephelethaya uyafa uma silwa sisempini silwako uma sibona letinto kumele sithandaze uNkulunkulu ba profeti bembuso bomnyama fune bafe yebazalwane tsanene mzalwane sometimes sisigcine sikholwa kakhulu kwendlula lokusho uNkulunkulu kunembhalo lothi suffer not a witch to live wawukhuluma ngale umthakathi uyashunya yena kuthi aphenduke but nangafuni kuphenduka akagabele abantu baNkulunkulu ngikuphi lokulungile wosi lomunye kufuna sendlule lesithi ngema inventors of evil banika icounsel lembi uma sikubona siyalwa we are attacking asilwe nemuntu nivela mose silwa nemimoya kude esikhathi sekumbamba ngama gloves lo mubi Sathane because yena ude walithola thuba awutakukhombisa angakusebenzisa kuyuza umphotholoze wena nasacedzile utakuthatha ukuthi laqa anganawuhawukela akanamsebenzi nawo siyalwa yimpi le laba inventor evil nasekubona we need to stop kwasho lo umfundisi bese naye ebandleni nceke yenkosi lesiyahamba yathi stop nonsense ngiyakhumbula shumayela sile enazanene William Page athi stop nonsense uma uyibona nonsense ufuna ime nsi iyema uyimisa njani kunendlela takhona kunema revengers of wickedness lamanye bathunyelwa kuthi wena wente lokhu kumuntu wakithi wase uyafa bese bahamba bathenze amandla bomnyama bathi sidakwe sikubona sekulaye ba revenge imimoya angithi kukhona tinto letufike tithi lotibonako ukhona laba supplier lubhubhane njengana iCovid-19 lesikuyo iCovid-19 ayichamuki uNkulunkulu uNkulunkulu ngeke abulale abantu ngalendlela ngesibhuku lesinje because it's not God is benevolent ufuna lokuhle uNkulunkulu uthi kunemaplane lamahle ngawe ekukuphumelelisa ekukunika kusasa lelichakazekile hayi kukubulala anything that says die you can tell ichamuke embusweni bomnyama kunemimoya le perpetrator lubhubhane kufuna sime esikhaleni silwe naleyo mimoya because no enough is enough we need to speak and talk singathuli singabinzi kunalabo laba sowa iDiscord labahlanyela kungevani ukhanze ukuthi kunekuthula kwefika yena sekunyamalele kuthula senicala niyasolana keshe uyabona yini kwente kanjani nimangale kuthi kwente kanjani kufike umuntu lonemoya ngoba Sathane akathanzi ukubona abantu bahleli ngekuthula umbhalo usimaye kuhle bazalwane bahleli kahle ngekuthula angithi in unity kulapho uNkulunkulu kanjani agcotshwe khona aliSathane abangaka asengimhlanyele wami asinawe fika bese uba lihansi utawukhuluma nalo umbonileni mabunza ukuthi kunjani nake suka lapho umbonileni so and so kunjani senicala nani senzi yathi vele bese kubuyavela letinto senicabene kuhlanyeleke iDiscord yini ngule mimoya uma sithi attack and conquer sisho ukuthini you spot it you deal with it ulwe nayo abenemngane akhe umkami la ngicocela ngaye
uthi nangabe le basafunza nawufika utohleba lomunye kulesigungu akulalela thule angathi makinaye behleba yini akangitshelanga lokho keje bekhuluma nje ukuthi kwawende kanjani leso sikhathi basa bebenza asina sachamuka lo muntu bomhleba athi oh so and so nangu sokhona lo asawuphinze lobo ukukhuluma uyakubona lokho ngakuthanza lokho because kwendeka once you will never again uphinze lokho ngoba sathana usebenzele ebumnyameni emenene uhamba aba underground afuna ukuhlanyela nje iDiscord ngoba nangabe sesinhlalunhlalo singasasimunye uNkulunkulu ukuphi lapho ngeke bekhona iDiscord akusuke lo muntu waNkulunkulu kunemoya behind kunalabo ke laba ngema inquisitors laba interrogate nakafika kuyakhahlamenta and fraudulently accuse accuse sathane namkhumbula kuJobe kuthiwa kwazi nakuchamuka madodana kaNkulunkulu wachamuka naye mefu kwathiwa ubuyaphi wena wase ngibuye emhlabeni kuzulazulweni ku kwathiwa umbonile yini inceke yami Jobe wathi kwaJobe hey lo muntu akakukhonti ngelite kulokuthi wena umbiyele enca zonke the accuser of labangcwele uhlale abuka njalo ukuhamba kwakho la ushelela khona uthole ama point la ngafuna ukuhamba ngawo akaccuse ngawo such that ube condemned kunale mimoya lenjalo kunalawo ke mimoya le temptako nalefike bese iyakwesnera ikwende ifakade iyacipha utawuhamba ngala uhambe ngala bese babeka bosochaka uthi khanza ungena khona uthi ke lo mzalwane lo le mimoya kule order isebenta kanjalo you can tell you can see ukuthi kwende kanjani in your own life ngoba umuntu ngamunye kufune wena ucheke uphenye la uhamba ngakhona injani impilo yakho na uskena le environment yakho ime njani kude le mimoya lofune uyattack uyincobe ngoba le mimoya longakayi attack wayincoba itaba lugibe kuwe iba lugibe ngeke uhambe very far uma Faro wakhuluma bafuna kuphuma bawukhonta uNkulunkulu uze okay uqale uthi no ngeke nihambe uthi akuhambeke labadzala uthi Mose no we can't because lugibe lolo na utawuhamba ushiyela abanye inhlitiyo yakho itabe semuva uthi kukhona lengushiyeke emuva basi no sihamba nalabadzala bethu nalabasha bethu uthi ke Faro nakagudlulwa kancane kulungile hambani ke nalabasha benu nalabadzala benu but shiyani imfuyo yenu ngemuva uyathi ukuthi lugibe lolo utawuhamba na uhamba inhlitiyo itabe ngemuva imfuyo yami ke ngeke uphumele wonke kunethi ngibe letibeka ngisathana lekufune ukuthi na uphuma uphumele wonke ubebede emasness sathane unemachinga lawabekako lafuna kugila kuze kuthi lokho lesikwendako naleli vangeli nale message ibe ingekhinyabetekako ngulokunye ke lokho lo wesibili uthi ke yena uma khuluma ngale matikhulu emandla babusi nemabutho lasemkhatsini uthi they can be divided into 7 deadly sins sekucala yipride kuthi khukhumete Paul uthi ngenxa ebukhulu betambulo uNkulunkulu anginikete utona nganiketwa live enyameni kuze ngingathi khukhumete sometimes kuthi khukhumalisa kungenteka nangetindvo lophathiswe dona uthi wena na wenda tindvo tiyendeka bese sokukhanza ube more important than lo nkulunkulu longiyena afune abe focal point bese uyakhukhumala manje ipride ina yinye element is the feeling of self respect ngidiva mina ngazuthi ngimcoka nangifika nje la kungazuthi lo mcoka ngimi kunani nonke once that spirit sase siyachamchamuka ufuna usibone ukuthi no sekune spirit lesikhona ufune wena ulwe naso usinqobe uma ubuka Jesu anganga uNkulunkulu alingana naNkulunkulu lithi wathi thoba wehla wafana nengceke wathi ukhonda can you imagine
Akazange Jesu athi sengikhona ngikhonteni ngibukene kunjani. Lokho wakuthatha ukubeka eceleni wase yena uyehla ubuya phansi uba njengengceke utokhonda asetha iexample ukuthi ingceke utami tikhonda itami kufanele kube bantu labahambule labane humility. Wase kuba khona kuyaphakaphakama yathi lokuthi hey sekukhona kuinterferishana uNkulunkulu ngeke alusherishe udumo nemuntu. Kusi uvusela abafile, kusi ukhiphe emadimoni, kusi wenteni doesn't akuphakamisa lokho kukwente ube uNkulunkulu. Awusuye uNkulunkulu. Uyi-instrument yaNkulunkulu. Le kufuneka ukuthi ludumo lipoint uNkulunkulu. Lo munye babe sesenyuvesi ngiyathanda lokubeka leti bonakaliso. Uya abemphile uNkulunkulu nakakhulumako washumayela kuvakala la khulumako. Wase uyabona lo siwanza ukuthi sekukhona labanye abantu lasebangazi ukuthi bafuna kumenta luthwanyana. So yahamba one time siya refectory uyohlala phansi kuyodliwa. This man yabe nesilevu nje. Ayindosa lehloniphekile na uyibukako. Nayifika le factory nasekudliwa le refectory. Wathi wenda le into lengazange sengiyade usini. Le ndosa icupha shukela imfaka esandleni lephizi khuma shukela kanje. Uyakubona lokho? Ngathi mina what is this about? Labanye baboza lo ndosa yazi yatehlisa sithundisayo. Iziyokhuma shukela ekhathi effect bantu bangigcwele kangaka apha ema table manners. Kunento abeyibulala yena. Because nase bakubuka kanjalo bantu badawushintsha ukubuka nokukhukhumalisa. Nawo sona ama weaknesses ngiyabekisa. Lempi angiyati ukuthi injani. Yatiwa nguwe. Kuthi ufune wendeni na ukubona kuchamuka. Kuze ngana uphazamisa luhlelo laNkulunkulu. Sena sonke sithi ingceke uNkulunkulu. Sithunywa uNkulunkulu. Unengcenye kune order. Lokho akhuluma babehlatshwa ukuthi mhla ka21 kunelisuku lolukhulu lapho khona staw honorisha our father enkonzweni. Luhlelo laNkulunkulu lolo. How do I perceive the man of God? Kusita mine akusithi yena. Kusita mine. Ngikhoneketha kulolugcobo ngikhoneketha kule blessing. Le nkulunkulu atawithulula kuphela kulabo bantu laba perseva kahle. Ngithi beka esikhaleni sekubusiswa uNkulunkulu. At the end of the day lo sitakala ngobani ngimi. The 7 deadly sins: pride. 2, greed. Lokufuna ukugubhela kwesakho udle ungeneli ungesuthi. So lethile sekukhona nawubona elinye ithuba ngasi naloko ngaba ngekwami. Nawubona lokunye ngasi lokhu ngaba ngekwami akabafanele abanye. Ukuthatha kube kunengi kansi ngeke uphinde ukusebenzisa nawe. Ngibekisile ekseni ngathi ekufunzeni kwami lo munye akhuluma ngeAfrika livekati leAfrika la siphila ngakhona. Wazi baholi labanye beAfrika banale nkinga le yegreed abatendi. Bathatha imali bathi hambe bathi steshe kuma offshore accounts. Tibe dinengi ema billions. Leto timali athi sithi le live labo ukuthi lifukuleke le phambili. Le laba bathifake khona sithi lawo mava ngoba phela imali nayikhona ya mabhanga yabolekisa. They develop their nations. That's why Bible first world. Athi lona lo ithethe le mali wayifaka le agcine afile. Banenge bafile. Ashiye indodla letimali. Ayimsithi yena kansi uyithethe wayincubekalanisa. Yini lokho? Igreed. Ukungimoya. Lokufuna sisina soubona kunemoya wegreed, we can get down on our knees. Silwe negreed. Kusayibuye phansi. Uma ngabe uNkulunkulu sokugcobile wakunika lithuba lokuthi ungene kuma structures lapho khona kwentiwa ama policy kwentiwa yonke lento le ngena umelele uNkulunkulu. Set policies that are going to prevent those things from happening.
lo moya wegreed ube obliterate, ukhishwe ekusebenzeni kwawo. Usho njalo kwesibili. Kwesithathu uthi kunemoya lo strong, inganuko, strong sexual urge, self-indulgent. Lo muntu uyamthanza uNkulunkulu ngayo yonke inhlitiyo yakhe, utimisele futhi ngaNkulunkulu. Mane inkinga yakhe, weakness yakhe, uyehluleka ukuthi bamba. Uthi khanza ngenile. So uzamazamile nyalo ukubambile amabhriki asakhumukile. Kuba mabambile amabhriki nyalo amabhriki asakhumukile. Ngulo moya lo behind. Umbhalo uthi tonke tono umuntu latendako tingaphandle kwemtimba. But lo commit sexual sin is sinning against his own body. 2. Uma wenda njalo, uvulele iminyango yemadimoni usangene empilweni yakho. Ngoba iBhayibheli lithi uma ngabe uhlangane nengwadla, kusho iBhayibheli, so umtimba munye, umoya munye. Uhlangana nalo, la madimoni nalo, athole umnyango wekungena kuwo. So nangabe this thing is rearing its ugly head, kumele usiwathi ukuthi mina ngilwa nalokho, and fight and conquer. Ulwe naleyo moya leyo. Unemoya we-envy, lokuthi ubone into yalomunye umuntu lenhle lanayo, uyidumise ngemagcubu, usiyazi aba yinhle lento, manje kube kuthiwa ngeyami. Kuphi kumdumisela uzawu manje siyakubongela, uNkulunkulu kwentile waphumelela, waba nendlu lenhle, nemoto lenhle, nemisebenzi omuhle, nebhizinisi lechubeka kuya phambili. Kuphi kumbongela lenhlitweni usinaka kubona uthi kepha mama nebende nje banema drugs. Baphila ngama drugs. Kuthi nalama drugs. Bazofuna nje kupenda ngoba nani kunemona. Because wena udele into leto. Envy. Umoya, lo moya loyo wenta ukuthi wena kukhunga wena, because nangabe ungawehluleka kubongela lo munye umuntu, utawuphumelela kanjani wena? Bese sawuthi ukhona umuntu lokuloyile, kude lokuloyile, uthi loye wena unemoya lofuna ulwe nawo. Lokulwa lokwatheka sincobe is not about laba lobona usuna mademon, say hey, preach man of God, ukhuluma labantu mademon nabaya. No. It's about you ngoba usembeni. Wena ulwa nane basketini lakakho. Funa ubuke lokho. Kunemoya wegluttony. Lomelelwe nguBeelzebub. Habitual eating to excess. Uyadla awe suits, uyadla awe neli. Qala ngestarter, ute nge-main course, ute nge-dessert, qhubeka ngestarter, ute ku-main course lenye, ute ku-dessert, ute ngestarter lesinye, ute nge-main course, ute nge-dessert, udla aweneli. Kunebantu labanjalo. Gluttony. Igluttony. Benadine bazalwane ukuthi kudla kakhulu ngalokwecile kusono. Well, bekunet cards. Loda Christmas asengikhisimis. Wawuvuka udle ekhaya. Usina ucetha bese uya kamakhelwane. Na usuka kamakhelwane bese uya kalomunye. Kuze koshona ilanga. I don't know sasinjani leso sikhathi. But sasikwenda lokho. Kulamalanga ngathi akusendeki. Bantu sebahamba baye restaurant. Uyobhadalela khona. Labathadlanyana bakukhumbula ukuthi kwende kanjani kwakuhle kuhajwa lamakhaya kuyodliwa. But lo munye akusikhisimise kuphela every day. Une impulsive desire to eat, funa kudla. Impela ungalibona liplede limpongile lingaka uthi litawuphela leli. Uyadlala. Alishal elibeka eceleni. Ufike lelinye sawu, ngiyabona nalo ke ngeke asakhona. Hayi ngeke. Talishaya libeka eceleni umangale. Uze kwende kanjani? Kuyendeka. Imimoya.
lo munye umfundisi ingceko ku conference ikhuluma naletinye ingceko babuta ukuthi hey wenda ngani wena ukuthi you seem to be advancing. We see that there are tangible things netinto eziphathekayo lesibonako lese unato. Uthi ngafunza incwadi yakhe uthi ngabaphendula ngathi I difference between me and you unayi. Yami imali niyayibona nginayi. But yena imali iphelela emthoyi. Uphelela eseswini. Konke lokuchamuka kuyadla uhambe yokukhipha le. But labanye bahlala phansi basefe. Kuthi okay ngidaba nesikali. Why am I saying this abazali? Ku serious. Ku serious ngoba uNkulunkulu angakuniketa umnotho wendlule etandleni takho usaphathe ungaboni. Kanti kunalo moya. Lo dawufike uthi ugadzi usemnyawo yangena. Kuthiwa iblow up yonke iphele. Ngeglatin uthenga izinto letingede kusite letawugcwalisa appetite either physical noma emehlo inyama yini yabona lokho ugratify lokho iphele yonke insinya ungaboni wenda njani kungumoya kunemoya welulaka umuntu abe munyu kungazuza umhlaba bantu bamkweneda abasambhadali nakachamuka nje naselitulu selithwasile kunelulaka longalwathi uchamuka kuphi kwente kanjani lento ila kunemoya ledawenda kusihlale njalo kunemshikashika between wena nebantu saja sibantu bathi bese bakubalekela nalabathi akukhona ukusebangasakhona ukukusitha ntamsitha njani amunyu kanje ngase sicabene musi ayingcono mase ngima avoid kanti solahlekelwa yiflow yekuthi ungasitakala kanjani kunemimoya ufuna unake kungani wena abantu bangakhona ukusonzela kuwe pentiwa yini kungani ungakhona ukuthi faka labanye abantu kunemimoya lo moya lo welulaka intense anger angifuni ukukhuluma tibongo tebantu kuze bayatiwa labanye ukuthi thine bakazi banibanyana alufako noma bekuthiwa kazi banibanyana alufako njengemntwana kaNkulunkulu ufune bese uyema uyathi kuthini I can't entertain this thing ayihambisani nelive laNkulunkulu kulelo ufuna ulwe nako wena labanye ngeke balwe nako ngoba akubatsenzi but wena ufuna ulwe nako bese kuba nemoya wegcina webuvila kulalala kancane angithi kwenda kanjani lokunye kancane kugoca tandla kancane lokunye ke kuphumphumlela kancane naloko loluhla luyahamba lephambili kungumoya bazalwane na uhlola umbhalo lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyasebenza God is at work kusho Jesu my father has been working abesebenza kuze kube manje uthi Jesu nami ngenda njani ngiyasebenza uze uNkulunkulu I have released increase kugcwala nekuphakama nekuphuphuma ngigcobe ekusebenzeni uthi ngiyawubusisa imisebenzi yetandla takho uma wena uvilapha ugoca tandla kancane uNkulunkulu utawubusisa eni uda bese ubuka abantu babuke kabi bese uba neenvy kanti na ubhizi na usebenza kulo uNkulunkulu akubeke kuko wena etiswe ngiloko uNkulunkulu uthi I will ndakubusisa wena la ukhona khona such that awusambuki makhelwane sodambukela ukuthi business sesinga complementana kanjani makhelwane but ute inkinga ngoba nawe uyasebenza buvila umoya lofune silwe nawo kuthule enkonzweni yebazalwane sanene mzalwane mina ngikhuluma ngebuvila kunemakholwa lavila lapha ngisho kufunza iBhayibheli abamandla abhoke ngasemthandazweni keje wehluleka kufunza iBhayibheli usina kunethi inkinga chamuka dithi nengi udakubuta ukuthi have you prayed through these things uthandazile yini as if ngalokuthandaza kukho lokutawushintsha lokufuna ukushintshwe dandla ngeke kushintshe because umthandazo unesigaba sawo sekulwa
lemunye imikhakha kukhona lokunye lofuna ukulwe ngetandla usebenze. Uma kufika ekufundzeni live laNkulunkulu ngiyambona Jesu nakhulumako. Uzi Jesu hambani nento abantu bafundi lokholwa kwabhajadisi uyawusinziswa bese uthi nibafundzise kwenta konke lengitshele kona nibafundzise. Uyathi la ekufundzeni kunetinto kunengungu lesukako ngeke isuswe ngumthandazo isuswa kufunza. Uma uhleli phasi evini laNkulunkulu ulifunza live laNkulunkulu umeditate ngale live laNkulunkulu ucabange ngalo uzindle ngalo udzinga isikhathi lokho labanye bede leso sikhathi. Lesikhathi lesinengi labanye labasicithe emthandazweni ngabe bende kahle basicithe ekuzindleni ngale live. Ngoba uzinkulunkulu na uzindla ngale live khona uyakwenda indlela yakho iphumelele kukhambele kahle. Akathi ngemthandazo uthi tenge kuzindla kufunza kuyi kunemehluko kunebuvila lokufikela abantu na usuyalithatha leBhayibheli kubuye nebuthongo ngigcine ngifunza ngivule la sengihambile kungazuthi ungaba khona lapho khona kutaba nema motivational speakers bakuthathe ukuthi yathi kuthini ugcotshwe uNkulunkulu God is with you, God is going to take you places, you're going to soar like an angel. Uzangacedza uyasowarisha uyagcina ukusowarisha ula enkonzweni na uphuma khona where the rubber meets the road kuma demons sesaka sembona because lokusowarisha kwakho nekundiza kwakho akukho emagameni emuntu la wakhulumako. Connecta nelive live lelithi utawundiza ngoba uNkulunkulu akagcotshwa ekuthenini utawenda tindwe likhulunywa abantu. uNkulunkulu ugcotshwe kuloko lakukhuluma evini lakhe ufake onke amandla evini lakhe. Asingavilaphi kufunza live laNkulunkulu, asingavilaphi kusebenza ngetandla sibazalwane silwa kanjalo. That is how we attack and conquer. Kudawushinja stage uma ngabe si comply nelive laNkulunkulu. Igama lenkosi malibonga. Lobabe wegcina uthi yena lemimoya ita kanje dingi-4 indlela. 1 kunemimoya lefike itrablish etindlu ifike ekhaya kunendlu nje lelikhaya leli nedindzawo otsite ukuthi labona ke la sinanishaca. Uma ngabe indlu yakini inanako lenilwa nakho Musa kufuna kukopa kamakhelwane kusikwende kanjani. Fight, attack and conquer naku lokwembulwa nguNkulunkulu ngelikhaya lakini ngelikhaya lakho. Kunemimoya lebakhona endzaweni ngakhuluma evikini eliphelile ukhanze ukuthi kulendzawo bonke abantu bakhona bantwana laba kufuna bangena esikolweni abaphumeleli kahle bagcina bayinto nje lengayiphambili ngenxa yetshwala. Kulenza ukubusa tshwala endzaweni yakini uyathi sikubusa yini. Kunetindzawo letinye bakhuluma ngathi lomunye umfundisi ukuthi lengakubo kwakushaya litulu kube madima kuyathiwa kulendzawo le hey litulu lasetshenziswa. Badakutshela abantu benzawo kuze na usurvive la hamba uyokhendla. But nje mntwana kaNkulunkulu wenda njani? You must need to fight. Yathi kuthi kulendzawo yini lefuna ngilwe nayo. Ulwe nale moya leyo. Kuba nema chronic sicknesses kube nolaka kube negreed kube nepoverty kube nebarrenness. Kulesinye isikhathi kuthiwe lelikhaya leli kuvalwe ngelihlahla. Abantu bakhona abashadi bantu ombatana. Funa ubone kunani bagcotshwa. You need to break through. Nabe uyafuna kushada. Lento uyabona ukuthi lento isivalile. Lwani, attack and conquer. Kunemimoya lefikako ithi follow certain people outwardly to trouble them. Noma ungesuka la uyekala vumisa noma wagibela indiza uye states ihamba nawe. You can't get rid of them until ube ne deliverance. Yini lekulandzelako wena? Waba bathi ufika enzaweni bonke abantu baphumule wena uphumeleli kwente kanjani? Ase uhlole. Kunema calamities lenteka kwempilweni. Digigaba nedigigaba. Uzumanga ukuthi hayi mina vele kusho ngagcotshelwa ukuthi ngiyawuhlala njalo yonke impilo yami ngihlupheka.
kazi uNkulunkulu akasho njalo. Ungifuna itinto ufuna ukuthi ibone ulwe nato. Bona kuba nemimoya lefike ingene ngekhathi kumuntu bese yamtroublisha leli sikhuluma ngalesikwatiwe lokunengi demon possession kuthi umuntu sonetilwane unani. We can see, we can cast those devils out, but once we cast those devils out sekune duty kulomuntu lokukhishwa amademon kuye kuthi lendlu angabe empty akayigcwalisa ayadone kubusa inkosi. Ngoba nangabe taba empty lithi iBhayibheli lemimoya ibese yahamba izulazule ithi asayithola indzawo siphumile ase siyohlola la saphuma khona it's night inhlaya kanzo hayi kupholile ku empty kuthiwa ibisi yahamba yomemala baye bangani bami nani niyazulazula kunendzawo le empty la singangena khona buyani kuthiwa 7 more spirits will come. The end of that person is worse than the beginning. Ule mimoya lefika ingene bese yababamba abantu kunemimoya yema-fairies leba in human form botokolosha noma ngabe kuthiwa yini tico noma kuthiwa yini letisetshenziswa ku-advansa umbuso bomnyama leti tiyaprofetha ke leti ke tiyahamba nawe leti tiyatransport. Uma uya kubantu bemanga njalo kulabanye baye abantu bemanga bakule mimoya lenje lokho ngazusifike igwabula ibone says that uma umuntu afika akutshela i-telephone number yakho akutshela lokhu nalokhu it doesn't mean so waNkulunkulu. Doesn't mean labaningi bayengwa ngilokho kuze hayi lo muntu ngitshele ukuthi ngihlala ku street number bani lokhu sekunjani bese ungena umkhono nesiphanga ikhona iyasebenza kufuna ubone silwe bathandekayo. LiBhayibheli ke lithi nineke cinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Hlomani tonke tikhali taNkulunkulu kuze into khona kumelana nemachinga aSathane. Ulwa kanjalo ngemachinga. Ude mandla unemachinga. Ngoba amandla onke akuNkulunkulu, all power belongs to God. Kude lamanye. Nguye lo nemandla uNkulunkulu. Kude lo munye. Ncwadi yabaseKorinte sesiyanga segcineni ithi 2:10-4 na 5 tikhali lesilwa ngato adisito tenyama kepha tinemandla kuNkulunkulu kudzilita tonke tincaba. Ngicela ungifundzele lelo verse lelo 2 Corinthians 10:4 and 5. Tikhali lesilwa ngato akusito telive kodvwa tikhali taNkulunkulu letinemandla ekubhidlita tincaba tichitse tinkhulumo letingenamsebenti tibhidlita konke lokuphakemele kuvimbela kwaTinkulunkulu titfumba yonke imicabango tiyente itfobele kulalela Kristu. Tibhidlita konke lokuphakemele kuvimbela kwaTinkulunkulu tiyathumba yonke imicabango tiyente ithobele kulalela Kristu. Emachinga aSathane uma alwa letikhali siyakhona kuthumba letikhali tiyabhidlita adisito telive tibhidlita tincaba ticitse tinkhulumo letingenamsebenti kuletikhali silwa ngato siniketiwe bathandekayo. Umbuzo uthi ingabe uNkulunkulu wendani namuhla emkhatsini wethu lithini licebo lakhe ithini intsandvo yaNkulunkulu lithini liplane laNkulunkulu uze ukhona kulwa uncobe kulamabhetli yama forces kumele ukuthi uunderstand wena ukuthi inzima yakho yini lofuna uyidlale. Impendulo iyatholakala kuMateyu uthi uNkulunkulu ngiyawulakha libandla lami nasengilakhile emasango eHades ngeke lehlule. Uma sho njalo uNkulunkulu ukhuluma ngani? Uthi uNkulunkulu ifocus yami kulesinsuku isebandleni ngisebenta ngelibandla. Attack and conquer. Kufuna si-understand. Letikhali lesifunze ngato liqiniso kulunga igospel
insinziso makalabha insinziso live la nkulunkulu prayer and supplication ne perseverance most of lethkhali leti ti offensive in their nature sinye kuphela lesi defensive shield of faith lihawu lokuvikela leti khali kufanele sisebenze bathandekayo asithathe liqiniso emhlabeni liqiniso alitholakali asilihambise silifafade uma sifafada liqiniso kushintsha emanga sifana nasawoti thina emhlabeni usilomunye lokwenta kube ne decadence emhlabeni is not because of bantu laba perpetrator evil kepha ngulabantu laba neliqiniso lababenzile ungeke uthule neliqiniso ucabanga ukuthi simo sitaba ngcono wena ungabi ne void faka livi lakho faka liqiniso na ufika khona la uphila khona une indzawo ye influence ungathuli umzalwane nakwente katinto veta wakakumbono veta liqiniso ngaNkulunkulu wakho kuthi hayi khona lokhu ke nawenta njalo you are fighting awuna ufighter ngemthandazo kuphela we are fighting ngeliqiniso ngoba umhlaba ufuna iqiniso alikho elusive unemanga uphendulwe emanga namhlaba liqiniso because laba bakhuluma emanga bakhuluma kakhulu bagcwalisa ama airwaves ugcina lo lokungemanga sekuba liqiniso lokho liqiniso sekude khona the abnormal bese kuba normal njalo inceke kuyake yakhuluma semthandazweni because sibenzile neliqiniso righteousness right standing with God lokho kubita kuthi njengemzalwane angimeli kutshelwa ukuthi do this don't do this lo munye ufuna lokho ukuthi yini ngayente kulesa sikhathi sakhula sasiba nesikhathi sembuzo kusono yini lokho usina ukhuluma bese ukubuka kabi umuntu wazi ukukhuluma wena kaze umlayela lokusho uNkulunkulu ufuna ukuthi utomaphiza uthi hayi akusizo sono no righteousness ithi wena ditholele wena ukuthi uthitheni uNkulunkulu we kufuna ngime kuphi ke mina lokusho uNkulunkulu lokusho uNkulunkulu once I'm in right standing with God kufuneka lokho kuzo sonke simo silwa kanjani bathandekayo kuthatha igospel indaba litimnanzi sithi mikise kubantu khanza abantu bambofu bahluphekile abakhululeke abantu ebuphofeni khanza abantu basematilongweni baboshiwe ema-prison doors awavuleke baphume ukhanza abantu ba-broken hearted balimele ababhandisheke bantu ukhanza abantu basekuthunjweni igospel ithini lo sekuthunjweni akabuye ekhaya igama lenkosi malibonga kude umuntu ofuna ahlale ekuthunjweni uzwile ukukhala kwalabalahlekile siyabathandazela Nkosi ngemsa wakho labanye balahleke nje abathi bona labalahleke khona usena wenta kahle kaze usekulahleke ukuthunjiwe kufuneka mina lobonako bese ngiyamncusela uNkulunkulu that is how we fight we depopulate isihoko babuye uNkulunkulu that is how we fight tinzaba letimnanzi la ngihamba khona la uhamba khona asekumane kube khona tinzaba letimnanzi ngikukhulumako there is enough tinzaba letimbi letletha lusize kubantu akusina abantu bakhala uze kune covid kunjani uzake pha uNkulunkulu ukhona uyasenyula uNkulunkulu nathi ndzaba letimnanzi khanza abantu basenkingeni kuzi hathi kutsini emandle bomnyama savivile vele kude lesingakwenta usina uchamuka uthi no this thing is nothing watch the space uNkulunkulu wethu so usenyulile nathi ndzaba letimnanzi umuntu logulako tinzaba letimnanzi ukuthi utawuphila umuntu lombofu tinzaba letimnanzi ukuthi kwende kanjani ngeke usaba mpofu silayina nelive laNkulunkulu that is how we fight asingabinzi asikhulume bathandekayo impandije salvation sigcoko sensinziso noma ungakhanza umuntu asathi lesimo lesengikuso sesi hopeless kangakanani never count anyone out until athi uNkulunkulu sekuphelile usho nini uNkulunkulu sekuphelile it's only when umuntu afela ngaphandle kwenkosi lo sanemphefumula bhakuda kuba kanjani uNkulunkulu sengamphakamisa loyo banenge labaphakamise uNkulunkulu kuma deathbeds bafa
I will never forget. Lo munye uyakhuluma uthi ukhanza baya esifeni. Nabaya esifeni bakhanza kunalomnye logulako. Manje lo muntu ogulako ugulela ukuthi ngasivele soyafa. Bese labanye bakhulumela emakoneni kancane. Uyababona lo ogulako. Kunesisho lesithi ayithotelwa le qhudako. Use hayi ngiyanibona nje usivele senikhuluma ngami ukuthi I'm next ngiyalandzela. Wona sasonzela sebashintsha inkulumo abasayikhuluma lenkulumo beyikhuluma. Kaze bakhuluma ngako seyivele nabona vele kusho tabhenze sibuye ngala. Usike lo wekunene I will surprise you because mina ngidangcwaba nini. Kusho lo qhudako logulako. Uthi ngidangcwaba nini. Uyakubona lo. Hey. Ayihlabi ngekumisa. Ungamcount out. Awumathi uNkulunkulu wendani. Awumathi uNkulunkulu. Tenzaba lethe mnanzi. Every living soul lesiyibonako is a candidate of being picked up by God. Ayibeke emgwaqweni umangale. Umangale. Ngicela ngamagama lathi incwadi yamahubo 1037 senda ubhale ekhaya. Ufanele ukuthi sithole indlela kaNkulunkulu. Nasithola indlela kaNkulunkulu sesathi ukuthi lithini iplan laNkulunkulu, uNkulunkulu utawusikhombisa indlela. Ulwa kangcono na uyathi indlela kaNkulunkulu. Lezi iBhayibheli uNkulunkulu wayenda indlela takhe watibonakalisa kuMose. Kepha tendo takhe watikhombisa abantwana bakaIsrayeli. Bayingcosana lababone indlela kaNkulunkulu. Banengi lababone tendo kaNkulunkulu. Bashaya itandla. Nabacetha lapho nasekuchamuka simo lesishubile. Badawufuna umuntu lonendlela kaNkulunkulu. Sesiphuma kanjani la? Mose uthi kuExodus 33:3 manje simakathe nangabe ngiyathandaza nangithole umusa emehlweni akho ngikhombise indlela yakho kuze kuthi ngikwati. Ngifuna ukugcina ngamagama lathi yebathandekayo. Uma sesithole indlela kaNkulunkulu kuyema kufuna abantu bakulilele. You stop pitying yourself. Ngoba kude icase le special. Icase yakho lwendlula kuyo. Ungacabanga ukuthi special. Ayisizo special. Na ungeva lo munye kuswendlula kuphi. Utawuthi yathi kuthini kungcono lengendlula kuko. uNkulunkulu ngeke abacambe manga. Uze uNkulunkulu ngeke ngivume ukuthi ulingwe ngalokhu ngetulu kwemandla. Uthi lokhu lesindlula kuko nyalo labanengi bomnakano emhlabeni bendlula kule the same thing they are passing through. Good a special case. See only special uma ngabe ungadi indlela kaNkulunkulu. Wathola sikhiya sendlela kaNkulunkulu uvule kumnyango uhamba highway. Uphuma lapho kuthiwa kuphunywa khona. Ngibona sekunendlela kaNkulunkulu. Lo mbhalo lesofundzile lengicale khona. Uthi lwandle lwasinalo ukubona lokhu lwase luyabaleka. iJordan esinayi kubona lokhu umfula weMageleda. Tinsaba nathi kubona lokhu tagcuma-gcuma. Kungani tinsaba nigcuma-gcume? Kungani iJordan uMageleda? Kungani lwandle ubaleke? Sekufike eNkulunkulu. Umuntu lo wathi indlela kaNkulunkulu uhamba ku super highway kaNkulunkulu. Leti khali lasinika tona uNkulunkulu tiyasebenza. Tiba effective. Na uNkulunkulu angakuwo. Kepha minus God leti khali ngeke tisebenze. Because at 70 bani tisebentela umuntu ohamba naNkulunkulu. Umbhalo uthi how uNkulunkulu wamgcoba Jesu ngamoya longcwele nangemandla lo abehamba enta umusa akhulula labasekuthunjweni. Thaza amagama ekugcina. Lathi ngoba uNkulunkulu abe naye. Umehluko empilweni bukhona baNkulunkulu. Wabona indlela kaNkulunkulu njalo wathandaza Mose, uze Nkosi nangithola ifavor kuwe, ngiyacela ngikhombise indlela takho.
uthi kulenye indzawo uma wena uNkulunkulu ungeke uhambe nathi kungcono singesuki kule ndzawo ngoba uyathi ukuthi nasitawuhamba minus God kudaba tawushuba. We need God all the time. Nanga umuntu lovula indlela. Uma sikhuluma lethi khali sithi employer, moya waNkulunkulu athi ke nawo lophambana loconzana nako. Akunikete leave, uthandazele leave. Moya lengcolo takes over. Dingelo sitaNkulunkulu ligcotshwe lapho. They will fight your battles. We will begin to cause waves without sweating. Kwendeke ema waves lamangalisako singakajuluki. Ngoba simemete sabita uNkulunkulu wabakhona emkhatsini wethu. Sihamba naNkulunkulu sishimba naye. Indlela kaNkulunkulu tiphakeme. Siyagcina ngci. Uthi uPhilip nakakhuluma naPhilip Jesu baphena ukudla naba abantu bafuna sibadle. Uthi Philip sitakuthatha phi ukudla lokungaka? Uma afida nang 5000. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu Jesu wakukhuluma lokhu abemtesta ngoba yena abe adi kosuthi awendani. Bantu labanathatha indlela kaNkulunkulu kuhlala njalo kuvulekile kubo. You never struggle empilweni. Umsebenzi wethu bathandekayo asesihambeni sifuna indlela kaNkulunkulu sisalwa ukuze sincobe kule battle sithi ngathi indlela kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu akunika isikhiya wagwabula lesikhiya uNkulunkulu uvula ngaso ubuta yena ungahambi ngenjwayelo uthi Nkosi kuloko lekubhekene nako what must I do ufuna ngente njani. The Bible lithi uyawuva leave behind you listen not this way but this way. Wahamba ngenjwayelo utawufunza usibenteni itolo labanye i-information leyo but udzinga i-access kuNkulunkulu ngedindlela takhe. Kuthiwa kuyaba khona indlela nemendo there shall be a highway. It will be called a way of holiness. Indlela ebungcwele. Labo labahamba kuyo ngeke baduke noma bathi wula wangena kule highway kuchacheka into noma ngabe uya simple wangena kule highway I tell you uyahamba kiwe phambili. Inkosi yezulu ithi bathandekayo akube ngilona loyo atimisele enhlitweni yakhe aze Nkosi nangithola umusa kuwe ngikhombise indlela takho because thina tiphakeme kunetendo takho anginawukopa ngipaste kwalabanye bantu ngoba impilo ulwa nayo wena yehlukile nalalo omunye umuntu idzinga wena ayidzingi umfundisi ayidzingi umkhokheli ayidzingi bani itawudzinga wena. There will be a time umfundisi naye adziniwe alele asebuthongweni uzuyangishayela ngilifaka ku-flight mode licingo alungene kubeta manje ukuthi indlela kaNkulunkulu uyadada yini. uNkulunkulu ufuna lokho ngathi sonke kuze ukuthi silwe sincobe ibandla sirume sitothandaza igama lenkosi malibonga. Baba wethu longcwele siyabonga ubone machawe Nkosi lemile phambi kwakho ekuseni emini wafika kuGideon wathi chawe linemandla uNkulunkulu unawo ngembala. Siyabonga Nkosi inhlanganyelo nawe kule nkonzo evini lakho lelingcwele bonke labakhona kule auditorium labalivelele livi namuhla sine potential yokuba ngilamachawe Nkosi la yawubonga anikwe imichelo. Number 1 ngoba si understanda liplane lakho nenjongo yakho nenzando yakho kulesikhathi. Kwesibili sivukile Nkosi sangena esikhaleni ukuze sitawukulwa sincobe ngaye lowasithatha lowafa esiphambanweni wachitha ingadi kuze kuthi athi secure uncoba kwethu sathi sephetho salembi singakangeni khona ngoba sihamba nawe. Siyakumema Nkosi ukuthi ngebukhona bakho liviki lonke inyanga yonke umnyaka wonke asicale sibone siqhubeke sibone
usitwa nguwe kuze kusemakhaya emisebentini emangweni evenisa kangwane asibone umusa wakho uNkulunkulu wami kuze onke emandla ebumnyama nempi yasathana incotshwe ibe ngaphasi kwethinyawo tethu ngemandla elivi lakho uthi wena Jehova bonke lelivi lakho lifike kubo libende baba boNkulunkulu wasibeka ku super highway lapho khona sathi indlela takho sesikhuluma dona emakhaya sikhuluma dona kuleli bandla sikhuluma dona kulomango losibeke kuwo sikhuluma lona evenda kangwane sithi Jehova tingelosi takho tehla tenyuke emoyeni as they travel the length and the breadth of this nation emagcumeni amane alelive kuwo onke emagede lakhona kulelive nasenhlanganweni tetindlela kuma altars onke lakhona kulelive sesikhuluma umlilo kaNkulunkulu sinyenyeta ingadi ya Jesu sisinkosi nyathela ngaphasi kwemandla akho onke lamanye amandla siwayenda abe moriband angasebenzi phakama mkhonto kaJehova kuze kuthi wende ube mkhulu kulelive lakithi lakangwane sifuna ukukhonta wena wedwa kube bethe lo moya uNkulunkulu okhontwako kulelive sikhonta uNkulunkulu wetimali lo wacitha ingadi kuze kuthi sive sikhululeke emandleni ebumnyama namuhla sisimoya waNkulunkulu njalo kwamgcoba Jesu uligcobile lelibandla ekulweni kwethu siyancoma sithi babe sikhuluma tindzaba letimnanzi kulabampofu sikhuluma tindzaba letimnanzi kulabo laba broken hearted sikhuluma tindzaba letimnanzi kulabo labasekuthunjweni kulaba sematilongweni sithi babe namuhla sikhuluma umnyaka wenkululeko yasomandla ya Jehova khulula Nkosi sive sakho khulula abantu bakho Nkosi siyancoba nekuncoba ngayile wasithatha umusa wakho Jehova wehlele kithi sisaphuma la kuleli bandla siye emakhaya etindleleni emimangweni kuleli viki lonke sisacedzela inkonzo yekuzila babe abuya usithatha kusiyisa phambili sigocota lenyanga yokuzila sithi mkhonto kaJehova phakama Jehovah Nis, the Lord our banner. Jehovah Sabaoth, the man of war. When we need you in battle, ugcotshwe khona ngeke usishiye sodwana. Siyabonga Nkosi. Kusihlomisa ngato tonke tikhali takamoya. Leti khali letinemandla kuNkulunkulu. Sikunika lonke lidumo. Kusukela kulesi sikhathi zimade ibuye inkosi akhazimuliswe Jesu phakade naphakade asimnike lidumo uNkulunkulu. Baba siyabonga. We worship you, Lord, as we lift up your praises. Kindlonga lonke tibuya phansi. Phakama ase over uNkulunkulu wethu. Udumo lufanele.